Muraho neza nshuti bavandimwe duhuriye kuri channel Uwineza Clemence. N'ubundi nagarutse kugira ngo mbagezeho indyo nziza zo guteka, indyo yuzuye. Uyu munsi tukaba turateka ikintu bita imegeri. Imegeri mwazibonye? Imegeri, isosi imegeri ni nziza cyane 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 ku bana, mikurire y'abana, mikurire ku bwonko ku bana, ku bantu bafite diabete. Imegeri ni nziza. Turakoresha imegeri, turakoresha inyanya nk'ibisanzwe na poivro n'igitunguru n'akamagi. Ntago nkoresha ibintu byinshi, turakoresha umunyu. Imegeri rero zikunda kuboneka mu gihe cy'imvura. Iyo imvura yaguye zigapfa gupfa, ubwo ziba zameze nyine ahantu, ugasanga ku rugo rw'umuntu zabonetse, ugasanga zirahari rwose. Ahangaha murazibona zirimo utwanda, bisaba kuzikorera isuku ihagije kugira ngo uziteke zifite isuku. Ahangaha inyanya zo muri kubona twaziteguye, nakarabye neza. Naho imegeri nazo tugiye kuzoza. Dushyiramo amazi, turashyiramo amazi, shyiramo amazi zikarengerwa kugira ngo uzikorere isuku neza cyane, uziteke zidafite umwanda na muke. Muri kubibona? Ubu tugiye kuzoza. Muri kubona namwe ko zifite umwanda. Urazoza ku buryo uzoza umwanda ukaza gushiramo. Kubona ko zigenda zinoga. Ese uzoza nk'imboga z'inyarutongo, kuko nazo ahantu ziba ziri ntago haba hafite isuku ihagije. Ubundi tuzikuremo tuzishyire mu kantu, twongere tuzishyiremo n'ayandi mazi. Murabibona ahangaha twamaze kuzoza, tugiye kuzikura mu mazi dushyire ku gasahani. Iyi ni inshuro ya mbere tuzogeje, ariko turazoza inshuro byibura enye. Kuramo amazi, aya mbere ukuyemo ukayamena, ukongera ukoza kugeza igihe ubona umwanda washiriyemo. Tugiye koza kushe ya 4. Murabibona? Mukubona ko zabaye nziza cyane. Kushe ya 4 rero ni ukuzoza kugira ngo uziteke uzi neza ko nta kibazo na kimwe gisigaye cy'akanda kaba gahari. Kubibona ko zakeye. Murabona ko n'amazi asa nk'umusarara. Uratwoza. Nzi ko abantu benshi imegeri baziheruka kera cyane nk'ababa hanze. Hari igihe mwaba muzeruka muri mu gihugu. Nabibonye. Aha ziba zanoze rwose, n'amazi ubona uko avamo ameze. Muri kuzibona. Imegeri ziryoha kubi rero, ni n'intungamubiri. Buriya wabuze inyama ukarya imegeri, ubwo uba wariye intungamubiri. Ahangaha nitumara kuzitegura neza, ubundi turahita dukora inyanya nk'ibisanzwe byo murabizi. Hari abazikata, hari abazisya bakoresheje rape isanzwe, hari abazikoresha blender. Biterwa n'icyo ufite mu rugo nicyo ukoresha. Nta mpamvu yo kwivuna, icyo ufite nicyo ukoresha rwose. Natwe tugiye gutegura ibirungo, ubundi tubikarange, kuko imegeri zoroha ntago uzibanza mu mavuta, ubanza ibirungo, imegeri zikaza nyuma. Ahubwo ikindi ntaberetse ni ubunyobwa. Izi megeri rwose n'ubunyobwa ndaje mbubereke. Wakoresha ubunyobwa busanzwe, ifu yabwo nyine. Hari n'ubwo ugura wenda bukoze, hari n'ubwo wigurira ubunyobwa busanzwe ubwo ukabwisikera. Wabubanza ushatse wabanza ukanabukaranga. Nzabagezaho ikiganiro cy'ubunyobwa kubukaranga.
warangiza ukabusya. Ukora icyo wumva kikoroheye. Urabona ko turangije kuzikora neza. Ubu ngubu igisigaye tugiye gutegura ibirungo, ubundi dutangire duteke imegeri. Tugiye gukata poivro, dukate n'igitunguru nk'ibisanzwe. Poivro turakuramo imbuto. Ubu buryo bwo gukata nibwo bunyorohera cyane. Turakoresha poivro imwe. Tugiye gukata igitunguru. Twebwe tuba twitekera ibiryo nyine, igitunguru twagiteguye nacyo tugiye gukata. Turakoresha igitunguru kimwe, twakoresheje imegeri nkeya nizo zabonetse. Nazo kuzibona biba bigoye kuko ziboneka gakeya, ariko ahantu henshi mu Rwanda ziraboneka cyane iyo tugeze muri ibi bihe by'imvura. Tugiye guredinga n'inyanya ubundi dutangire igikoni. Gaze umuriro twashyizeho, turashyiramo ibitunguru na poivro, ubundi tugaragure, ubundi dutegereze yuko biri buze gushya. Turagaragura muri kubibona, ubundi dupfundikire dutegereze yuko biri bushya. Turebe uko bimeze. Wow, muri kubibona igitunguru cyahonze. Tugiye gushyiramo ka magi. Banzamo magi imbere y'inyanya kugira ngo magi ishye cyane. Ubu tugiye gushyiramo inyanya. Murabibona, turashyiramo inyanya twateguye, ubundi tugaragure. Ubu tugiye gupfundikira dutegereze ko zishya. Turebe aho indyo igeze. Wow. Mwabibonye ko inyanya zahiye. Tugiye gushyiramo salisa. Nagabanyije akariro kugira ngo ubundi dupfundikire nayo tuze gutegereza ko ishya. Dushyiremo n'akunyu. Ikindi tugiye gushyiramo ko salisa yahiye, inyanya namwe muri kubibona zahiye. Tugiye gushyiramo amazi. Nayo yaranashyushye, ntabwo ushyiramo menshi cyane. Murabibona, tugiye gupfundikira dutegereze ko ari bushye, noneho tubone dushyiremo za megeri. Murabibona ko isosi yabize. Tugiye gushyiramo za megeri twateguye, tuzisukemo zose. Murabibona, ubu ngubu tugiye gupfundikira. Mu minota 20 ziraba zihiye. Mwazibonye imegeri ariko muri kuzibona mwababyeyi mwe? Isosi ndayirisha ubugari pe. Reka dushyiremo n'ubunyobwa nari mbyibagiwe.
Bashyiramo icyo kiyiko, muri kukibona kimwe, ikiyiko kimwe. Ni ubunyobwa bugize, ugenda uvanga ku buryo butaza kugira kuba nk'ubufatiye ahantu hamwe kugira ngo bize gushyana. Mwabibonye, ngaha uragaragura kamera nk'ukubise, ariko niba ufite ubw'ifu unyanyagiza hano hejuru nta kibazo. Yego yewe muri kubibona ariko cyane ntabwo muri kubireba abantu banjye. Mwazibonye imegeri ko zahiye? Mwabibonye neza? Reka nsonge ubugari bundi tujye ku meza. Mwabibonye ukuntu isosi iryoshye yahiye, iri guhumura. Aha ntacyo kuvuga mfite. Twongeye kubashimira rero, n'ubundi murabona ko twageze ku meza. Ubu ngubu tugiye kurya ubundi twumve ko twaryoheje. Agasenda nagashyizemo, mbega imegeri. Biraryoshye pe. Urisha ubugari kumva ko Yesu agira neza. Biraryoshye pe. Mwabibonye? Nkaba mbashimira rero inshuti zanjye, ibiryo biraryoshye cyane. Mukomeze mukore subscribe, share na comment na like kuri channel Uwineza Clemence. Ndabagezaho ibyo guteka byiza kandi umunsi ku wundi. Murakoze, mugire ibihe byiza.